Gospodin srećna. Ljuba Marička, neizmjerno te ljubim. O, Bog, kako su to lijepe besede. Prosim vas, milostivi gospod, napišite se zdravo. Samo mene ljubite. Seveda, to se i tak razume. No, lepo vas prosim. Pa vodi. Ljubim te neizmjerno, ljubim edino le tebe. Hvala vam. Ti so cena, hvala. Ali si sedaj srečna. O, ti sta pa že zelo sem srečna. Saj bi vas ne prosila. Prepričana sem bila, da ima milostivi gospod, moja sestro Ažora. O, kaj pa še? Oh, ta Ana, ta zna lagati. Baha se okrog, da se bo milostivi gospod iz nesrečne ljubezni do nje ustrelil. Oska neumna. Prosim, milostivi gospod, se neumna gospa približite zraven. Čemu? Prosim, storite to, ako me imate res radi. Lejskano, se ima tudi srce. Ali dobim potem poljubček? O, da. To pa? No, pa vodi. Ljubim te neizmerno, samo tebe ljubim, zakaj tvoja sestra Ana je neumna goska. Tako, sedaj pa poljubček. Takoj! Ana! Kako ti to prihaja na um? Tale se moram pač pomahljati z vašimi lepimi veselami. Se ti je smešalo? A kaj pa spet hočeš? Aj, gospodorni. Veri to. Ne, neumnosti. Pojte, nikar ne verite. Prav se mi godi. To kazen sem pošteno zaslužila. Marička, ti si brezmejno zavita. No, tako brezmejno zavita pač ne moram biti. Saj sem celo svoji sestri odprla oči. Kaj? Kako? Ti si me na tako pretkan način zvabila v pas? Ora, to pa? Celotna deklina, to boš obžalovala. Odpustite, lepa gospa. Samo napustno šalo sem si dovolil. Gospodornik, svojo kazen sem zaslužila. Zato jo bom tudi rada pretrpela in jo dobro prenesla. Vi pa ostanete kljub vaši gospodski obleki v mojih očeh prostaški vnotesan čednik. Čednik? To je preveč. Nikdar več ne prestopim prava vaše gostilne. A s tem nam izkažete samo veliko čast. Hej, ali ste vi tudi gospod Horvar? Obžalujem. Vaša gospa me je kruto žalila. Kruto vam pravim. Odslej bom svojimi lovskimi prijatelji zahajal tjak zlatemu voju. Zelo hvaležen vam bom, samo gledajte, da ostanete res mož beseda. A tako? Tako? Da, tako. Tako? Ana, krivico sem ti delal. Prosim, odpusti mi. Moj dobri, ljubi, moj pošten mož. Jaz te prosim odpuščanja. Poglej me v oči. Na svoje oči ti prisežem, da te ne bom nikdar več žalila. Moja zlata ljubica. Los rumores de la infidelidad de Ana llegan a oídos de su padre, pero María, convencida de que no quiere manchar el nombre de su hermana, se hace cargo de esas acusaciones.
Este es otro hecho que empeorará la mala relación que tienen entre padre e hija. La deshonra, la humillación y la desconfianza llevan a María a tomar una sola decisión, la de quitarse la vida. Pero es Andrés quien la convence de no realizar un tremendo hecho. Mientras tanto, el padre, quien se entera de la verdad, manda a sus peones a buscarla. Finalmente, María y su padre se funden en un abrazo, quien, recomendado por Andrés, le da la bendición a la pareja. Oče, Marička, ti si taka! saj ni res, ona se hoče žrtvovati za mojo čast. Ti si tako izprijena! Ja ne znam se je zmotil. Slabo je videl. Saj ni res, oče, prosim. Krivico sem ti delal. Nikar mi tega ne štejem zlo. Ne, oče, prosim, jaz sem kriva. Ne govori! Tlej nikar mi nič ne govori. Oče, prosim vas, imejte usmiljenje z ubogo Maričko, ona je nedolžna. Črno na belem, poglej tu. In imaš pravice, da jemlješ greh svoje sestre nase, ker s tem umažeš čast tvojega moža. Pridivuj svojemu gospodu špricu, ne pa meni. Izgini se mi izpred oči. Ne moram te več videti. Oče Krasta. Z Bogom, oče. Marička, nikar ne hodi. Pusti me, Andrejče. Oče Krasta, pokličite Maričko nazaj. Marička, nikar ne hodi. Predsedam! Marička, mater Božjo, tvojo zavetnico prosi za pomoč. Ona ti bo pomagala, ona ti pokaže pravo pot. Pred znamenjem pogled. Ko se zjokaš, ti odleže. Pomiri, da se boš. Hvala, da si mi pomagal. In ti, Marička, kako lepo prihodnost imaš še pred seboj. In si hotela tebi in tvojemu Francetu narediti tako sramoto. Andrejče, odpusti mi. Tam gori sem našel nad hudim breznom. Moja Marička. 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 Prehodil in preplezal sem že vse stene, pa nikjer ne najdem Maričke. France! Marička! Oj, France! Ste, takrat, ko ste mi dal povezati pri vodnjaku, sem sklenil, da se vam bom maščeval. Če bi vam zažgal hišo, bi se novo zgradil, da sem vam rešil hčer. Y llegamos una vez más al final de este programa. Pero antes de despedirnos les queremos agradecer a los responsables del Colegio Don Bosco de Ramos Mejía por facilitarnos sus instalaciones. A su vez también les queremos agradecer a la televisión eslovena por el envío del material. Pero no se olvide de que usted puede escuchar nuestro programa radial los días viernes de 19 a 20 horas por AM 1250 Estirpe Nacional de la mano de Tatiana Panaino.
Y ahora sí, espero que el programa haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos el próximo sábado aquí por Argentinísima Satelital. Srećno i na svidenje. ¿Se imagina una casa quinta en medio de un parque? Mi Rancho, un lugar ideal para fiestas de 15 años, casamientos o cualquier reunión familiar. Su sueño se puede hacer realidad, alquilando por una noche el salón de Mi Rancho, en el kilómetro 39 de la Ruta 3. Consultas y reservas al teléfono 4-441-1265. 4-441-1265. Adria Airways, una compañía aérea de bandera eslovena.